kira aku kurang ek diinjemkeun deui ka Mang Casbla. Mang Casbla urang ge butuh pisan je. Arek bayar motor urang teh. Ah, atuh Pak Bos. Pak Bos Asep, bila aku duit loba kitu. Bila lagi nginjem duit 100, bila aku mal mere, teu karunya deui ka urang. Kayak urang manggoler sisi jalan teu bisa balik. Daripada ngaboboler si jalan ini si laut diurugan ku geusik sapotong. Sirahna make ieu jaket aman. Moal aku sing nginjem duit 100. Tah, betul gitu nya Mang Edi. Tah, mending kena kitu, Bla. Mending geusik. Ampun dua anak, ulu balik pisan. Nah, orang tegar kali ripuhan. Ada nginjem duit 100 ke ini harga rese. Buruan, bos. 100, 100 bos. Ya, yuk. Hubungan cikarunya. Ci, minjem duit ini maksa gitu Mang Edi. Cas belah mah. Ya, cas belah kurang mah. Arek dibere nginjem kurang 100. Tapi jangka waktu 5 menit kudu malikeun. Arek mah. Nah, lawan gitu setuju. Siap, soal ngebalikan lah bos. Tenang, nuhun. Ah, 5 menit.